الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الأخر صدق الله العظيم نسيزربا حضرات سنگ سورة فلق امدی سورة ناس کی متانگ دا ممانگ دا اکھوئنا ویڈیو کھرا دا کھنگھرے ہائریبا سورت انی اسی اللہ نا کرم بمتم دا تھارکی بنو امدی سورت انی اسی سونبگی کانبا سنگی متانگ دا سو اکھوئنا بمانگی ویڈیو دا کھنگ بگم کھرے اب سورت انی اسی مسیگی سیگی اہان بدا سورة فلق نی امسون سورة ناس نی اکھوئنا قرآن کی ترتیب تا ینگ بمتم دا سورة فلق اہان بنی امسون سورة ناس نی ادوگا اکھوئنا اما پراگی حساب تا ینگ بمتم دنا اہان بدا سورة ناس سورة فلق ادو مہینہ اوئی ادو بو قرآن کی ترتیب تا دی اہان با سورة فلق نی سورة فلق ای بیدی قل اعوذ برب الفلق ہائی با سورت اسی نی اہان بدا اکھوئی سورت اسی کی آرتھا اکھوئی کھنگسی قل اعوذ برب الفلق ہائی بگی آرتھا دی قل ہائی بدی ہایو ہائی بنیبا اللہ تبارک و تعالی نا اکھوئی گی نمسی رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہائی رمیبا اے نبی جی نہاک ہایو اعوذ برب الفلق کہ اینا متین نیزری ادگم با مپودو دگی جو اہنگ اویرمبدگی ایوک اویہلکلی با مپودو ادو دگی اینا متین نیزری ہائی بنیبا قل اعوذ برب الفلق ہائی بدی ادو اہان بدا اکھوئنا سیگی ایاسی دگی کھنگ بنگم میں کہ اللہ نا اللہ کی رسول دہائے کہ نبی نہاک ہایو اینا متین نیزری ادگم با مپودو دگی جو اہنگ اویرمبدگی ایوک اویہلکلی با مپودو ادو دگی اینا متین نیزری ہائی با اسی نہاک ہایو اوین ہائی رے ادوگا متین دونا کرینو نیری سی ادونا متھنگی آیات تہائی رے با من شر ما خلق کہ متین نیزری سی کرینو من شر ما خلق ادوگم با اللہ تعالی نا سیم گھربا مخلوق سنگ اسے مسیگی سیدہ جتنے بھی لائری با مخلوق سنگ اسی سیدگی اویرکتا با پھتا با سنگ ادو دگی این متین نیزری ہائی با ادو گی متھنگ دا مکہ اللہ نا متھنگی آیات تہائی رے ومن شر غاسق اذا وقب کہ امسون این متین نیزری اللہ گی کریدگی جو اہنگ دگی امم بدگی ابدی نمیدان پورا ممسلک پا اہنگ امم بسی سگی سیدگی این اللہ گی متین نیزری ہائی با ادو گی متھنگ دا مکہ ہائی رے ومن شر النفاسات فی العقد کہ این متین نیزری ادوگم با میسنگ جو کسی تھارگا کامی با میسنگ دو ادوگی مکھوئنا پیرک پا امانگ بسنگ ادو دگی این اللہ کی متین نیزری ہائی با سیگی متھنگ دام کا ومن شر حاسد اذا حسد کہ این متین نیزری جو حسد تو بمیسنگ دو جب مکھوئنا حسد تو رگا حسد ہائی بدی کرینو می امنا امد چاک چا بدو چاک چا رگا اس مانا سی اویری سی یعنی ہائی رگا مکھوئنا چاک چا ربگا لوئنا نا چاک پدگی مکھوئنا چا ایبمیدو دا مکھوئنا امانگ با تھوک نگائی گی دمکتا تکلیف پی نگائی گی دمکتا اواب پی نگائی گی دمکتا توبدو ادو گی دونے با ادو حسد توب میسنگ دگی این متین نیزری کرم ممتم دنو جب مکھوئنا حسد کی مرم دگی چاک پا مرم دگی اینگون دا اواب پیرکت نینا تورک پدو ادو گی دو دگی این اللہ کی متین نیزری ہائی با سینے با تو سیگی سینی سورة فلق کی آرتھا اب جیسے ہو بہو عربی دا امدی اردو دا لیری با ترجمہ دو ادو گی دو مک ایکھوئی گی منی پوری لون دا ہندورک پا متم دا دی کسی تنگ آگے پیچھے ہوئی گنی ہائنینگی با مطلب تو دی سیگی سینی تو اللہ تبارک و تعالی نا ایکھوئی گی نمسی رب رسول دا ہائری با سورت اسی تھارک لگا اللہ دا گی متین نیننگائی گی دا مکتا اللہ نا تاک پیری بنے با تو نمسی ضربہ حضرات سنگ مسیح کی سیدہ اللہ تبارک و تعالی نا اہان با آیاتا قل اعوذ برب الفلق ہائی رگا اللہ کی متین اسی نیبگی متانگ دا اللہ نا ادگم با مپو جو ایوک اہنگ امم بدگی ایوک اویہلکلی با مپو دگی ینا اللہ نا پلی وسی مسیح کسی اللہ کی ایکھوئی کی متھکتا نعمتی مسنگ تھنگم درے با اللہ نا اہنگ سو اویہلی نونتھن سو اویہلی
adudagi aikhoida masing thingamdraba Allah gi ni'mat mayamum leidiyeba hairiba ni'mat sing adugi manungdagi ni'mat amadi karino haiba matamda ahing oirambadagi ayuk oihalla ise masigisi aikhoina wakhanda sum khandharudabagi waneba masigi potsi ahing oigisi adumak ahing oira leikhip taragadi aikhoi kari halat oigani madugidu aikhoida Allah na masigi ni'mat siningsing halime to Allah na Quran da atopa mafamda hairi qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi dhiya'in afala tasma'un Allah na Quran da atopa mafamda hairi noy na haktang khantarage engo jo numidangi matamda ahingi matamda amamba oiraga leiriba poto adugidu hamesha gi adum loi ahingta adumak oiraga leihiba taragadi haibadi amak phobo nongalaktabda ahingta adum leiraga leikhib taragadi kamaina tauba ke Allah gi atopada kanana no nakhoi gi damakta maingan pura akpa ngamgadori sineba Allah na hairisi तो इसका मतलब करीनो है मतमदा अल्लाह ताला ना अखोइदा अहिंग ओइरंबदगी अयुक ओइहल्ले इसिसु अचौबा अल्लाह की नियामत अमनेबा अखोइना लैरिबा प्लानेट सी मसिगिसी अमम्बनेबा तौबतबु अल्लाह ताला ना अखोइगी दमक्ता नुमित असि सेंबीरगा अमम्बा असिगिसिदा मंगान अल्लाह ना पिरे इमेबा के पूरे 8 पृथ्वी मसापुम नमक्सी सिगिसी अल्लाह ताला ना अखोइगी दमक्ता नुमित से एक जरिया अमा सेमगा मंगान ओइहल्लिमेबा अदु सिगिसिदसु अल्लाह ना पोथानिंगाइगी दमक्ता अहिंग तोंगान ना नोंथिन तोंगान ना सेमिबसे मसिगिसी अल्लाह की क्याम याम चावबा नियामत नो अखोइ अमतंग खंथदना येंगबा मतमदा अल्लाह की अतोपदा सिगी निजाम से कनानोबा चलाइबा ngamgadौरिसी के अखोइना लैरिबा planet sisu masagi khongchat ama chatli numit su masagi khongchat ama chatli hairiba numit tu gi mangan aikoi da fanghallai adu su en mukarrar waqt jo khajik phoba age piche oihanda bida nungti khuding gi Allah na ayuk oihalli nungti khuding gi ahing oihalli ba sigi sineba Allah gi achauba niyamat neba adu dunane Allah na hairisi e nabizi nahak hayu के अदुगुंबा मपुदुगी अइना मतेंग निजरी जो अहिंगी अमंबदगी नोंगान थोहल्लाइबा अयुक ओइहल्लाइबा मपुदो अदुगी अइना मतेंग निजरी हाइबा असिनेबा अल्लाह ना अल्लाह की रसूल दा हाइहल्लिसी तो दोस्तों मुफ्ती तकी उस्मानी साहब महा की तफसीर दगिनी अइना मयाम की मफम दा थमजरी वफम सिंह असिसु अदु महाकना अहिंगी दगी अयुक ओइरइबसे मसिगी नियामत असिगी मतंगदा वफम अमा पनबीरी के दुनिया दा अदुगुंबा मफम अमसु लैयबा के था तरुक सिगिसी अहिंग ओइबा अदुगा था तरुक अमना नोंथिन अदुम ओइरा लैबा अदुगुंबा मफम सु लैयबा दुनिया दा अदुदुगी मनाक्ता एक मुल्क अमा अदुगुंबा कंट्री अमा लैबा अदुगी कंट्री दुगी ममिंग नॉर्वे हाइरिबा से मसिगी सिदा हजरत का महाक मफम दुदा चटबगी वफम नि महाक ना पल्लिबा असे दु मफम दुदा महाक ना लैबा मतमदा नुमित हुमनी सिगी सि नुमित थोक्ता दा लैबा नुमित हुमनी मुसलसल अदुम नुमदांग ओइरगा लैबा अदो नुमित हुमनी नुमदांग ओइरगा लैबदो अदुगी दुदा हजरत ना हाइरे कि अल्लाह तबारक व तआला की जो आयत अल्लाह ना कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया हाइरिबा आयत असिनिंग सिंगे इ हाइबनेबा के उजी आइना ममांगदा आयत सिगी तर्जमा सु मयामदा तौजखरे कि अल्लाह ना जो अइखोइदा अहिंग ओइहल्लाइबा नुमदांग ओइहल्ला इसे सिगिसी अदुम नुमदांग ओइहल्ला लैखिब तारगदी के नखोइदा कनानो के मैंगान पूरगा नो अयुक ओइहनबा ngamba mi kanano oina Allah na hangiyeba ado तो दोस्तों हाइनिंग मतलब ती अल्लाह तबारक व ताला ना जो अखोइद सेमा इबा निजाम सिंसिगी मनुंगदगी अचौबा निजाम अमदी करिनो के अहिंग ओइहल्लिबा अमसुंग अयुक ओइहल्ला इबसे मसिगिसी अल्लाह की अचौबा नियामत नेबा के अदुगी नियामत तु अदुदुगी मपुदु जो अहिंग ओइरंबदगी अयुक ओइहल्ला इबा मपुदु अदुदगी अइना मतेंग निजरी हायु ओइना अल्लाह ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ताकपनेबा
سی اللہ کی رسول دا تاکپنی سی ایکوئی خودنگ مکتسو لوئی نمکتنیبا کہ ایکوئی نا سیگی سورت سیدگی اللہ دگی متینگ نیزبدونیبا اب اللہ دگی نیزری با متینگ سنگ ادودی ایکوئی نا ممانگ دا ترجمہ دی کھنگ ہے تو مسیگی تفسیر مفہم سنگ اسی اللہ نا مفہم سیدہ کری کی دمکتا پورا ایبنو کرم با وحی سنگ اسی کری کی دمکتا اللہ نا مفہم سیدہ حیحل لیبنو حای بنا چنگ با مدو کی صندوق با انشاءاللہ مدھنگی ویڈیو دا ایکوئی کھنگی نسی اللہ تعالیٰ نا ایکوئی خودنگ مک یامنا گیان تابا نمبگی پنگل توفیق تھونا پی نبی بو ایسنو اما دی عمل کی پنگل پی نبی بو ایسنو